Dobar dan, u narednom videu prikazat ćemo vam normalnu anatomiju pankreasa i slezine. U tome će nam pomoći naša koleginica Milica Marinković. Pankreas je žlezda koja se pri ultrazvučnom pregledu abdomena u nekim slučajevima otežano vizualizuje. Razlozi za to najčešće su nepripremljenost pacijenta, odnosno izražen meteorizam, tako da ukoliko uslovi to dozvoljavaju, najbolje je pregled obaviti u uslovima noćnog gladovanja i posebno, ukoliko je moguće, uz adekvatnu pripremu u smislu izbjegavanja hrane koja bi eventualno izazvala meteorizam. Kada govorimo o pregledu pankreasa, sondu pozicioniramo u transverzalnoj ravni, subksifoidno na nivou epigastrične regije i radimo lepezaste pokrete uz globu ručja koje nam omogućavaju da u potpunosti otvorimo samo tkivo pankreasa. Dakle, kada pregledamo pankreas, razlikujemo njegovu glavu, telo pankreasa i rep pankreasa koji se uglavnom jako teško vizualizuje. Rep pankreasa se može vizualizovati u hilusu slezine. Ono što nam može pomoći prilikom vizualizacije pankreasa jeste ukoliko bi pacijent sarađivao i naduvao stomak kao balon, odnosno kao trudnica. Da li možete da naduvate stomak? U tom slučaju bi se pankreas lepše vizualizovao. Kao što možemo vidjeti, ehogenost pankreasa približno je slična ehogenosti jetre, pri čemu je struktura nešto grublje zrnasta. Kod mlađih osoba pankreas je hipoehogen u odnosu na retroperitonalno tkivo koje se nalazi oko arterije mezenterike superior sa kojom ga možemo uporediti, dok kod starijih ljudi zbog njegove, da kažem, lipomatozne transformacije on postaje hiperehogen, odnosno svetliji. U tim okolnostima teža je njegova vizualizacija, pa nam vaskularne strukture mogu pomoći da ga lokalizujemo. Te strukture su, dakle, aorta koja se nalazi posteriorno, vena cava inferior, odnosno donja šuplja vena, i vena splenika, odnosno slezinska vena, koja se nalazi neposredno posteriorno od pankreasa. Kada opisujemo pankreas, opisujemo njegovu veličinu. Dakle, merimo AP, odnosno anterior-posteriorni promer glave, tela i, ukoliko je moguće, repa. I normalni anterior-posteriorni promeri pankreasa su za glavu do 3 cm, za telo do 2,5 cm i za rep oko 2 cm. Osim veličine, procenjujemo i ehogenost pankreasa, zatim da li je pankreas homogen, ima li nekih fokalnih promjena. Prilikom opisivanja pankreasa opisujemo i glavni pankreatični kanal, odnosno Wirsungov kanal, koji se, ukoliko nije dilatiran, uopšte ne mora ni vizualizovati prilikom ultrazvučnog pregleda, a patološki je ukoliko je njegov promer preko 3 mm. Slezina je organ koji pripada hematopoetskom sistemu. Nalazi se u levom hipohondrijumu, najvećim delom iza levog rebarnog luka, u principu između 9. i 11. rebra. Kada opisujemo slezinu, opisujemo, dakle, njenu lokalizaciju i njenu građu. Opisujemo dva pola, to su gornji pol i donji pol. I hilus slezine, u kojoj se nalaze njeni krvni sudovi, o kojima će više biti reči u videu o Doppleru portnog sistema. Kada govorimo o veličini slezine, slezina se meri u njenoj uzdužnom presjeku, to je dakle
položaj sonde longitudinalno u nivou srednje, odnosno zadnje aksilarne linije. I kad nam se otvori hilus, tada merimo, možete da zadržite vazduh, udahnete duboko i zadržite vazduh. Dakle, merimo distancu između gornjeg i donjeg pola i normalan uzdužni promer slezine je do 13 cm. Isto tako, osim njenog uzdužnog preseka, možemo je pogledati i u poprečnoj ravni. Kada opisujemo slezinu, treba identifikovati i dijafragmu, zato što se subfrenično, odnosno uz konturu same slezine između dijafragme, može nalaziti slobodna tečnost koju moramo prilikom ultrazvučnog pregleda notirati. Kada opisujemo slezinu, dakle opisujemo njen položaj, veličinu, homogenost, odnosno njenu ehostrukturu i eventualno postojanje fokalnih promjena. Ovo je primjer jedne homogene slezine bez fokalnih promjena. Isto tako, normalan nalaz bio bi i postojanje ovalnih, odnosno okruglih formacija koje bi se nalazile perisplenično i oni predstavljaju akcesorne slezine, odnosno splenikulume, koje ne treba pomešati sa limfnim nodusima.